Makassar tensi menjadi kunci. Berikut jadwal playoff AFC Cup Zona ASEAN 2023-2024. Antara PSM Makassar versus Yangon United FC. Rabu, 23 Agustus 2023, Stadion Iwayan Dipta, Bali jam 19 WITA. Berikut prediksi line up Yangon United FC. Pelatih Yangon United FC, Gerd Friedrich Horst Zeisen. Penjaga gawang, San Satnaing. Bek kanan, Malle Habila. Bek tengah, Tia Piowai. Bek kiri, Turein Su. Gelandang bertahan, Laing Bobo. Sayap kanan, David Tan. Sayap kiri, Poakar Naing. Gelandang tengah, Zhao Wintein. Gelandang tengah, Yan Naingo. Penyerang, Skou Silla. Penyerang, Jose Valencia. Taktikal, 3-1-4-2. Berikut prediksi line up PSM Makassar. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Penjaga gawang, Reza Arya Pratama. Bek kanan, Erwin Gutawa. Bek tengah, Yuran Fernandes. Bek kiri, Yance Sayuri. Gelandang bertahan, Akbar Tanjung. Gelandang bertahan, Ananda Raihan. Sayap kanan, Yakob Sayuri. Sayap kiri, Victor Dethan. Gelandang tengah, Kenzo Nambu. Penyerang, Wiljan Pluim. Penyerang, Adilson Silva. Taktikal, 3-5-2.